Yakin teramat yakin sangat. Dan saya pun dah Google bahan-bahan yang memang halal lah kita gunakan tanpa was-was. Nama saya Siti Razima. Umur saya 53 tahun. Berbagai-bagai masalah lah yang saya hadapi di muka saya. Bila usia kita dah berumur ni, muka kita akan rasa kusam, berjeragat. Jerawat tu taklah selalunya berjeragat dan kulit yang kusam lah yang saya hadapi sekarang ni. Saya betul-betul yakin lah dengan produk Asma Harun ni. Yakin teramat yakin sangat. Dan saya pun dah Google bahan-bahan yang memang halal lah kita gunakan tanpa was-was. Kita merasa muka kita nampak kelainan lah. Akak dah pakai produk ni 4 bulan yang lepas lah. Dan saya dah buat repeat dalam 2 kali juga. Alhamdulillah nampak sangat berkesan lah. Selepas 3 minggu kulit muka saya bertambah cin dan tegang. Dan saya berpuas hati lah. Saya bersetuju lah untuk ditemu ramah pada hari ini bagi pengguna produk Asma Harun. Dan saya mensyurkanlah kepada para wanita di luar sana, cubalah produk Asma Harun ini tanpa was-was dan di mesra wuduk. Okay?